Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor beman kasni. Menteri Sarkar berikmi ia ketenat ki Kampen Racer, ubah Hamlet Sendoling, ulah hukum ki Kalisau bajutep kum ki Shillong Public Transport Services. Ban Shim bai kali ki teman, bat kum jo ki beriu ki beran jing dunah ki department. Kani kejing betha jong uniu Menteri Sarkar Kalong Hadien, bagi ladon ki pajba ki bala ujor, ia kejing Shim kabu jong ginongnya Kalisau, ki baju odor bai kali, menstep dakawi kedor, bat anda lajan miet pat dakawi kedor. Kani kejing keren jong ubah Hamlet Doling, Kalong Hadien bau layo ia kejing bitar jong ki pajba jong kasnong siap. Ki bala keno bagi nongnya ia ki kali maksikap, ki baju kamai na mau pat terter, shalom siap syamot pran, ki ju kentaj ban kit ikinong let nangwan, nada ki kenga ban siau arpo tengka, nadu mot pran shalom siap. Ubah Hamlet Sendoling ulah kentui ki pajba nong let nangwan, nada kilap badan kenu kejing lek lam akor, ba kejing odor tam, ia kebai kali de ki bosau, bat ki kali maksikap, ki de ban wan syahman ban mudoi syak Sarkar, kenang ba onla ban lek ia kebadan kam bat ban penstam ki. Namar ba kejing penya ki Kalisau, kalong bait nak benta ban syakri ki pajba, ban penmentoy ia kinongnya kali. Itu ki drabar jog termaksi. Kene kan akor Kecuma aku ya ka baik kali tumbal permen di pok office kediban ano itu ka jip baik kemudian cukup menstep gador meski gador mimit gador publik kita keju gador kedepan apa baik prosesi kembali permen mereka department belakang persaba kini ku banyak kali kemudian balik keluar iki passenger di publik. Dekai bekerja di sana di Minister dasi ya ke department bom simkia. Dasi kerja mesin department dasi kinyan kinong teri materi kamu driver. Yang ngomong ke department kamu simkia, ke department kamu simkia ini marja dulu kalau persang banjir ki report ki report ki evidence yang ban find out beli ki kumta. Until unless the report is clear, then we can take action. Dekat aku dah upaya baru, tak nunggu Kalisau tu, kata upaya baru nak cinjang. Dekat itu kesinjang dong, ke depan mantap ke depan mana. Kejeng don nak di Kalisau, hasil bat sudah kena kuburu. Jangan joki kalau berpersuk dia upaya baru. Bat kejeng kerpat ni nak department tu apa ni? Ai kita kalau kita buram ya kita apa pembina department. Yang kedua balabu kita dikaju, kemudian balik ke makor, kemudian lihat tam mereka bangila buat ke office jongi, berkebaru ke bangakwa ban keren masyarakat kuat romba, kidon kena kiba don jurnal kita khabar juga, person with disabilities, ya kena beli kemudian macam pisah, bawa. Nomor turu nama tak ki senior citizen ru, kini dia macam bisa. Tapi dengan jangan ulangan kemarin yang dipersang makan biang bah kiki do rules tiba lah dunah kipor ladem entah yang persang makan biang hadi mengal itu lah cukup pun sabar PJ di department. Tinggi welcome ya ke jangan jemput ya positive criticism nang noru nilo welcome di pedang sofa. Bagi korek lalu lagi jumpa. Iki keliban di department labu lagu juga rubah kini. Dikena nak boleh datang cuma ada labu benia nak operan support mau pan. Dikeli kembali benia support personal kembali semula kita. Kita kata kejeng pemik bagaimana pemik nak sang itu baru kejengki. Di kipai bak batip kilaban bedip bat kembali datang ni minum spare. Ngiem kuat bagi kili jungi kalau kembali tut untuk bit kebiang jom kita lah. Dalam ngip la umnan betip lagi, ada umnan komplain lagi ngitip pun. Ini jejak meru kita jing kita ayo penaria ke department kudu mengar ba. Ini ban aili ban aila kita lihat bagaimana kita kali.